Tuketana mbere na nteto inge na ande uria ni mutongere wa mbondi ya Nchobi ndene kaunti ya Meru nwe Babu Muguna na ugita gicunche kia 40 kia ARITWA secondary tayari ni baitonyithitie kiri utumiri bwa Nchobi na ndawa inge cia MBOGITA kiari ari skuru imwe ntere cia tigania Babu Nkuruki no retete aciari akiuga aciari baba inge ntukuiji bateguitana na BAAO mitugo miega arakuri na aciari kinya bethagiro bakinywa Nchobi mbere ya na BAAO Mukiri Mutheka tutariri Nkurukia. Mwerekeria munene ombondi otungata bwa Nchobi kaunti Meru Ndaitari Babu Muguna na makirete kuingia ko tumiri bonda wa MBOGITA ateatekana bashukuru. Watega research rero yanakanda gwithio 19% yana ba primary bari exposed kiri Nchobi na ibanywete Nchobi kinyethera batira ogitibara bakwo gitaburu uteu batije bwa Nchobi na ibo kunda na nyeri umania na aciari kwa utwenda kwira muno muciari ciumie buru ebanirie mwana oku na jawi nyokerwo mitere biashara mwana kethira ati 18 years mwebanirie na Nchobi kabisa kinya secondary school na bobarerwa 40% inyabo ibaktirimene Nchobi na ibakunywa Nchobi kinyoke rwetera urabo mtugeterete iria kono urubwawe kana freedom eta Nchobine. Muguna no leterete aciari kiara akiwa iboba mami ngwene ciao cioreri. Uthabiti bura twina bukana research. Irio riana bara street ne bonde imbia bara street ne. Bariuga baba anywere Nchobi, mama anywere Nchobi, aura atutejaneria twatua KUURUA na ndi Nchobi gatuma ana bakathamira street ine gwatweka maisha jao jareangaratana ni untu bonyu ibwa Nchobi bora as much as possible muciari tuciume uria tutiumba kureta mwana nara kwina gintu ja kiki kana nyui ja bobo kinyogairo ibiashara eku nyogairo no meruga njake ndo thomithia ebaneriana na Nchobi jeu ithira ithina ugwa gwatwa ithina iwenka akiaria kiathoneke ntuku Kithomo cukuru Muthara complex tigania isti mwaka itwethara twina kiatho yontu yake nikenda tukarianira na ana betu na aciari betu na achore ba cukuru yetu tukwira gya mpumi ira chumirite inje ya ciana betu mwaka we muthiru ni twageretiana barabara gereti class kirageretie na ana betu bombo kuruka bonthe mwana wa muthia urorari wa muthia buru nurora na maxi mana yaile ya 89 bangi bonthe BAINGI barabara ina mana 350 wita bere mwerekerio cukuru Edward Kobia awite kwina utumikia wikirori to kwi mutale omweru ya CBC curriculum ya CBC shugurira nyingi ni kuyukia rais tu na ndwangi bagukia rais no tumembi kutena competition ire ya uchindana na shukuru kwa ranked kwa na bate kuritano bora bateri kuritano still with the CBC tukenda lawyers tukenda doctors tukenda engineers kwa Kithomo kira muno kya kuritana mwana klasi ine ikobati kuyuko ke muhimu sana nteretie gembe no thatiari na atongeria bacukuru enthaka ya Ntwambo ibatongeretwe imubunge wao Julius Taitumu bawite ndawa cia MBOGITA ni untu bokumakira nterei wana yanira bangi ndugu nyamani babu anakuja mkuta bangi ama madhara ya kulevya akifukuzwa akienda nyumbani mzazi anakuja kumtetea tuko ndani na baba hapo loi ninya uwe muno kwa unajua kuri ndio nchiari anachukua boni huruma nidhamu ile kutoka shule mtoto akielekea hapa shule ukiingia na mwalimu mwambie amwadhibu sio na nidhamu ikipotea wewe ndio utabeba makali ya kutokuwa na nidhamu ya huyo Nkuruki barombete aciari kuatanira na arimu kenda kweya na mwerekera kiri ARITWA bila nidhamu hata wewe mwenyewe kile ulicho nacho huwezi kuwa nacho na matokeo ukisikia shule iko na matokeo angalia shule kama kuna nidhamu ya watoto hao watoto utawahi kuwasikia kwa hivyo tusaidianeni kwa nidhamu kuna wazazi hapa mtoto amekuja form 1 saa hii leo karibu anaondoka form 4 uchawahi tua report card ya mtoto wako inasoma namna gani huyu ni mzazi ACIARI
Hata ukiona kitabu ya mtoto imewekwa tiki na mna hii kubwa nyekundu, sio naona hii amepata? Hata yule mama ataenda shule. Ukiona kitu imefanya namna hii, unaona amefanya nini? Na ukiona ingine imeweka kama msalaba namna hii, amefanya nini? Ukiona zimewekwa mingi namna hii, huyu mtoto anasoma. Si umuulize mtoto wangu ni nini mbaya. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.